Ewathi mwendwa kunana ne wabueria Gotire ondosu Gotire ondosu Aya tago wa home wa maige. Oh yes, kemondo gekiuma. Roro rwetagwo su. Rwetagwo su for Susan. Oh yes. Susan Susani. Susani. Ah yes. Thai nyanya na ndi kwa kabebe kayo ka muige tukigangara. It is Old School Thursday. JKA Messiga. Wimba Fest, New Rain Gardens Party. Kenyatta Road JKA yuko Wima. Oh yes. Tiwa kaje tago body check ataye Dennis. Tawasa jian goni wado ita. How have you been? Been well yourself? I am well. Asante na chukulu. Oh yes. Yeni. Mimi niko sawa sawa labda wewe? Mimi ndiko sambamba. Yes. Jua tu tunapambana. Ndio hiyo. Wacha iwake ni msimu yake. Oh yes. But I'm well. Me too. Nitwakora tuga kundu guku kwina mbeca. Ni hali hashtag 420 hash. Wagira thimu-ini yaku ukahura star 420 hash. Au ni ugukora box ithathatu. Oh yes. Cagura box imwe yacio. Mbeca thake na kuma ciringi 50 nginya ciringi 1000. Oh yes. Ucoke wikire pin ya M-Pesa. Tukunengera indo. Hau wenda mweke wa kwihotanira nginyagia 300,000 Kenya shillings. Kenya shillings. Ni omothe tukigangara. Oh yes. Ukorwo mbeca-ini. Mambo ni namina hiyo. Ndio. Neuri. Musai master. Githaiga wa chai. Na musai wa TikTok. Aliyo yeye musai wa TikTok. Ni mwene miruthi. Riu na njukire mire. Riu ithiria kwiri murathoria wi miruthi yake. Ni njukire mi wa State Mark Gardens. Riu nake githaiga ni ali miruthi. Ne mukora nginya toro. Ewi mamku. Oh, that was a good one. Wathikireria athie wega nihoka wega sana. Oh yes. No tuikarete oro oguo ri mundu to tungia kumwitira Wima Fest ri no ni abatie tumwite na agoka wega munene ukenda guikara ha haria thutha thutha-ini harogota cai wega oe cai urenda haria urona Andu ni cai ndo yako king'ang'a-ini chini ya wamba akiri Wima. Nakaribisha sana mkuu. Asante. First match hadi New Rain. Nima. Ramita Nairobi edition. Oh yes. Yes. No twetire mbogi yaku ya TikTok. Kedimete. Yo na ithu tukoro oroku. Aya. Uyu ni githaiga wa cai. Tagaso. Tarehe 1 mwezi wa 3 2025. Naam. Tunakutana Wima Fest 2. Nairobi edition. Hali ya New Rain Kenyatta Road. Nige kinya tene. Wega. Andu moke makimenyaga no tukanyua cai. Wega. Ni mweri 1 March 2025. Yes. New Rain Kenyatta Road. Yes. Niga kinya tene alini. Ni na andu othe karibu sana. Na wire mundu uroka ni akanyua cai na no anyuo cai. No anyuo cai kwihariria. Ni makanyua cai na baadaye manyuo cai. Thank you very much. Karibu sana mkurugenzi. Oh yes. You'll be here next Thursday. I will be here next Thursday. Karibu sana. Toto tinanyo toka. Ngoka. All the best man. Thank you. Oh yeah. Next time unene nane. Wimba sana. Thank you. Asante. Nimuga tubia. Sai kwes ni uraria. Ndio to gwetha riu kathamo store birika ikirena. Oh yes. Karibuni Wima Fest 2. Niwaigwa githaiga wa cai ni akoro kundu ku. Star 826 star 54 hash. Hau ni ha uregurira tigiti. Yeni. Star 826 star 54 hash. Yeni. Ure tigiti ya regular kana ya VIP kana ya VVIP. Oh yes. Kana no gurire andu tigiti especially andu me kuri diaspora. Oh yes. Reure. Because it's Old School Thursday. Yes. Tunapenda kupiga. You know the past is always beautiful. Very beautiful. Especially when you're talking about it. Tondu kuria mundu umite ri gutiriganagira. Acha ndongeriganirwo. Yes. Kwindi uhoro wa kurugamirira events ta
mohiki you see thiko ici ri urugamiriri ni wa ndandurirwo yes ni ukorwo na thoni we na theme yes even bridal showers themes thiko ici ni ciaingehire even very small events you have onado no my sister tunavaaje hako every group has that one person who is obsessed you aginya ndo makiuria wima fest turekira atia yes utia mundu group ugatiriri mina suggest kitenge wewe achanga mambo ya vitenge wewe kuna kuwa na ushosho sana utia mundu tocio na maundu maya ri of course they are inspired by our past tena niyo getting an opportunity kurugamirira uhiki wa mundu was actually a heavy privilege bestowed upon few. For one, na tene mari very discriminative. Very openly. Tondu kuri andu they would not even favor. Yes. Mamuthi matafamiri makona ikei mejire. Teno makona even garama wise. Yes. No muricoka kumarito he. Yes. So some of us would clearly know we are not in the list. You might have had the look. Yes. But your financial family status was known. Yes. And you know looks again usually went with the class. Especially for a man. You see, for ladies, a small spruce up like this, it becomes a beautiful dashing bird of paradise. Mondrome, mo hinyere kuona kirathuti. No one has your day. She's They work in the very rare event. You do get with inclusivity, and you have talked about that before. Lema the modum wa piara. Piara gave family. It's a rich man. It's a rich man's affair. Yes. Okay, work where new muari we katia. New uriumuari masaguru. Yes. Ugaturugamirira. Makamuruma muri yau. Atatu. Na todo nguo iratumiro Nairobi ri na inywe mutie Nairobi ri mwe kure ya Karengo ri kana cigari ana shamata mwe agothi you know, and that doesn't happen nowadays. I think, you know, photography, the question you just sent a picture of the sun. Yeah, of the sample. Yes. They walk a modo mwe au metaranya Nairobi. Ani dete itirio biakedo centimeter that. Sabo. Yes. Agetia magathi. Aria mararugamirira mugatinirio mundu ki mundu gapisi kagora. Yes. Riu ona andu mathie nduka-ini Murang'a kana Thika no kaigirira karatina mwendia goi turetha ngore no tefu akauma umotheri-ini iraumire ku yaumite na Nairobi. Ai ino goko ri ino akureirie muno ni Thika kaigua wasiro no nere ku ino ni arega nairo ni polyester Pero con tu tuición decía cosas nairon polyester ino ni cotton area mata. Okay, de na yoi. No ne duku hanini. Rangi ni mutukatuku, ni musamasamu na ni mata dieka no ethuti ya tena cia thondekagwo undu ingigukinga nginya ki. Tathuya ro ngore mara ya thuti mauga cieke. Cieo. Mekira windi bureka. Ke mambatagiria ibungo. Mwathiũrũrũka na sambo yanyu gĩathĩ kĩgima. Yes. Nyene mwakinya handũ mukauga atĩrĩrĩ kana tũthiĩ Thika. Yes. Kũu ndĩngĩaga. Yes. Mũgoka Thika mũkerwo ĩno ndona tarĩ iria cia Rifatex. Ĩno rĩ nĩ mũrorete kũngĩ. Ĩno rĩ nĩwona Rũirũ.
Ruiro he kambuni o hindi thondeka material. One small piece will take you on an escapade. No menye duka ciothe cia itirio. Yes. Ino gwiciria ruiro. Nimuthiete spinning it. Kama ukagura nguo makerana. Ungeigua yageire guku iyo na goro ina guo. Tondu thuti rugongo ri standard cia hindi iyo ri. Iyo tugithi na mbeca cia riu. Material mabatie mahuthire nuthu na fundike. Nuthu. Yes. Yathi muno yuke ngoici. Ngoigire Cia mau. ya matano. Yes. Mwakiuga hae cure ke twithiire ruiru. Mugathie kwa muhiri. Iko ni ndaga. Tuko na material yetu. Tuko watatu hivi. Tunataka hii ya suti mzima. Vamo muli. Gali ya batch 14. Pana hiyo ya bei rahisi, panda juu. Mkauga nkai. No chugire edegi. Kei. Sasa hii kama suti moja. Hii suti moja mita 3. Kama nafanya mita moja 1500. Mita moja. Na zinahitajika ngapi? 3 utafanya. Pote bai. Mukahura thimu na mucie. Guku ri. Katuratumirwo ngora ya murimo. Niki. Irauma ngiri akue 5 hatari bundi. Hakagio mugi wa njata ko akamwira atiriri. Umai kou thie isiri. Nona mwegetua gia gatatu. Yes. Na bado. Yes. Ni mwakinya handu. Mukauga atiriri. Material maria maroneka ri kuringana na mondo wanyu maria makuiriirie ri mugutumithia mo makamuigata. Reke tuone makamugiria kurugamirira. Yes. Boko ikine. Mwina thuti etigetie hani. Etuike kodra. Na iratu weather beaten. Yes. Your good old shoes. Ati material mage agora gukira bibi. Kiwa majakuya. Aki watu wa shags mondo sijui ni na asumbuanga. Like seriously. Situliwatumia sample. Nani mamukoneka yanyu ri. Yaroranio na iria ingiri. It's very distinct. Mutumire wanyu. Yana ta barathi cia borithi na ici ikuwa ciana irabu-inĩ ici cia na nĩ mwĩkĩirwo ta napu na nĩ njari. mwana ta moka kuoya bonathi. Gosh, karaoke. Tuliwaambia ni 2 button. Sasa seriously mnavaje kutiko na button 5? Kwani nyinyi Pius Mwiru? Kwa mbele. Hizo. Yeah. Angalia vile hizo pocket ni deep. Kauga, hizi ndio zinapatikana Lugoko. Hiyo material mlitupea kusema kweli. Muthida mukiohokio thutha raini-inĩ gũkĩoywo video magusagio we no mũrĩroria no ona rwĩmbo mũtiĩrĩ magusagio mũtakĩrĩgĩte rwĩmbo magusagio na thutha nĩgetha arĩa mekĩrĩte theme makorwo harĩa mbere. Rĩu we nawe your confidence is above the roof. Na wagucio thutha rĩ no ũrathũria mũtwe gatagatĩ-inĩ ka cia Ndio watinda na igoti ria thuti. Yes. Wakamuria, gosh karaoke paka hapa kwa mkono mmeka vifungo 5. Kwa nini mlishona hizo suti na nani? Na Baba Jema. Baba Jema ndio anasonanga paka uniform za shule. Anajua kazi kutoa kazi yake sana. Sia.
Anaje mara mbica icio nginya ũmũthĩ makauga seriously watu walituharibia. No tondu nĩ kwendagwo family representation. Yes. They had to accommodate you. Yes. No nyihua ũkunderu wanyu wa mũndũ. Na mwarũragia. Ndorogo matikunĩkĩkaga. Hapana. Mwarũragia na tanapu cianyu. Ndũngĩthiĩ kwa mwaki wĩna thuti njerũ. The only day. Ũkiuga no mbica aigua kasi wanyu mũga atĩrĩrĩ. Kamanja. Kwa suti. Wewe motire ngari. Belonging cia cio mwĩkĩrĩte kĩ? Nikasifu. Na nini, unajua tukitoka kulikuwa na nini? Kambariri kile ka asubuhi. Na vikapu. Uni okuete munyeni. Ndukagande matu. Lera nyanya la mote fixi.